iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Na, apay, anya ti sapsapulam ba daw? Ay. Inwarawaram metan ti karga ti basket dito'y kusina. Magsapsapo lang nga ron iti silupeng. Na, anom ti silupain? Hinawis nak ni Parinteng. Ang kami kano makidaya, iti gayam na. Kahit apay ngagsapol kay ti silupain. Ay kat amumutin ato yan. Pagkarga, iti makmagan. Di ka lang mabain. In ka lang arudin makipangan, mangisupot ka pa'y. Mabiyag na kaya ti baeng. No adda makan alibre. Agawaan ti mangipaknay. Ngam numat adda makakita, kababain ka. Ay umapal dalang ah. Angam no awan makakita. Patyaman, adi damit mangala. Ang pag-abigat mo, Maray. Madama magayam ti karait, mau. Ni Parinting ay, Maray. Ay, saan kumot nga mo, pare? Nalabit nga adda ije barangay hall. Apay, adda pa pananyo? Nay, apay di na imbagaking ka, Maray. Kit isupay tinangawis kanyak. Nay, awan mo't imbagbaga na. Sa dino tinangawisan na kun ka. Adda ka no agpakasar agayim na, Maray. Imbaga na amapang kamay. Ay, kasta ka day, pare. Ingkalaangan kitaan ije barangay hall. Amangan mo't no nalipatan na. Sige nga rod, Maray. Mapaanak man, dito barangay hall. Sige, pare Badong. Sa dino ti papananda kapitan kan badong ko, Maray. Awan mo't tinasasaon ni Inteng, Maritoyang. Saan nga taas sa balay tinagdenggan ni badong ka? Jaklaan mo Ang managlilipat kat ni Inteng. Nangruna no adu ti aramiden da ije barangay hall. Na, amangan no saan nga itatibagbaga ni badong ka? Imbaon ko ni pari Badong ije barangay hall. Mapanadamagan no ita jay ibagbaga na nga adda papananda. No ni badong ko, Maray. No may papan kadagita banag, nakalistan iti panunot na. Saan na amalipatan? Nalabos kamot, Mare. Unay ka ta nakalistan iti utak. Kahit agpay sumot, Maray. Kas kumaita. Nalipatan siguro ni Kapitan. Ngam ni badong kaw, di na nalipatan. Naimbag ta nasabat ka, Paray. Mapanta ka din. Papananta pare? Adda ka di papananta? Saan ka di nga ita? Di ko na mapakasarte may sa agayim, mau. Ha? Ay, wala niya! Ay, pakasargayam tigayim ko. Ay. Kasayahat mo nalagip mo pa eh. Unak no siyak tinagkamali iti listahan. Ay, imbag mata nakalista iti utak mo pare. Pasaray adda dagiti awes kanya adayaan. Ay, ibagakan ka. Sikan to ti mangilista iti aldaw kan pitsa. Nya. Ay, katuwa na Paray. Siya pa iti ko na. Awan ti mailabas. Wano malipatak. No may papan ka na kita. Sungalo na si katipan nakasekretaryo no maipapan iti dayta para. Nakitak mo't ang nagkuyog na kabadong kan kapitan. Papanandaya. Jakman am mo, Mare. Basta agkuyog dagijay adwa. Jak damdamagan no papananda. Ada siguro papananda. Mapanda makidaya. Amo pa'y mo dagijay adwa. Pasaray adda madamag da adayaan. Saan da palabsan? Syakpay kit di ti mabaen iti kasjay nga aramiden da. Kadayan mo't maray. Saan ba't siguro adakas? Saan matkid di adakas no naawis da. Tidakas na no saan da naawis kat mapanda. Day takimaday. So ano awisen nak amapan iti dayaan? Ay, jakon mapan, Mare. Tamangan nunadamag na laeng. Malaksid no syak ti inawis da. Uray siyak, Maray. Saan kami nga agkuy-kuyog amapan iti dayaan? Naluto met akar ni dagitaw. Nangalaam ba daw? Apay, nalipata mo. Nagapuak iti dayaan. Asino tinangtagkan ka?
Medyo adumag. Anya pa'y ngay, no jay parawaras iti makan. Kaya't mo asawan, nagsubli-subli ka di mawa. Wen, ado ti para iyawat iti makan. Pinindak ida ang nagdawatan. Anya, kasanungay no adda nakasipot itar aramidam. Di ka lamapain. Kakaiso na libre. Di kakit agawaan ti dumawat. Dumtang to ti aldaw ang makasalaw ka iti mang dilaw iti kastang aramid mo. Ure agdilaw da, basta laki dididak dandanugay. Dayta ti kunada aposkol rupa. No di mo papuskulin tarupam. Saan ka makaraman, tuyer? Nadamag kong adaman ng dayaan iti kabangibang apurap. Let's go tayo. Ha? Nasayat nga rin aparay. Ado ka no kat ti mapartay. Ada ka no ngamin mabalin ti agpaskun. Ado nga rin ti karni, ano kasta paray? Iso nga ron nga isaganaan ta paray. Ado lakit di ti karni. No kayat mo, masapat ta amapan iti pagpartsahan. Kampay idikit, tutulong tayo. Tutulong tayong mangan. Oo. Uminom paray. Sigurado ti pulutan, dagiti ko siniraw. Mga lata iti sili, ken silupin. Bayong asa ko pa'y kidi, ano mabalay paray? Mga latan sa ngagpaiso no makailibas ta iti karnay, ikabil ta iti sako. Wine, ikabil ta ti sakaw, iti kasupukan. Iti asidad, ti pagpartyan. No saan kayo anaawis iti dayaan? Saan kayo kumaamap-mapan, inteng? Apay ko makay dungo. Dayaan nga rod. Apay ko ajak mapan. Kasanon, no basit ti inluto da. Iso asaan da anagibaga iti sa balay. No basit ti karni. Agalisto ka atap no makaraman ka. Kasjay! Ay una yan, inteng. Napuskul mo ti panagrup-rupam Naa. Kapitan ka pa'y mat nga rod. Kakaiso na alibre. Di ka kat agawaanan. No iti restaurant. Nangingina. Nagbasit pa'y. Sana ka mabsaw. Ay makasarak kantulakit di iti tao asaan ang makapagpasensya. Ay, Jack Amon, no anya ti maibagadakin ka. Ura niya ti bagada. Denggan ti bangir alapayag. Parwaran iti bangir. Kasjay! Bilibak at talaga iti kinapos kulterupam. Ay talagang samot nga awan babain mo. Ibulsa ti bain. Tapno mailisi ka iti bisin. Ay, badaw, saan nyo man akanayunan ti mapan iti dayaan? Taapay asaan ngay? Saan mo't asikate? Gastos ken agluto iti papanan may. Adda mangibagbaga ano kano adda punsyon. Da kayo kin ni Kapitan tin numero unaw. Nagko na. Ay, umapal dala nga. Anya kumangay ti apalan da. Ti kinalaing mo nga gisupaw. Anya? Ay, may saka may. Sa pinod da isang pit ko. Kitag sila ka may. Kayat mo nga raw, asikalaang timangan, iti isang putma. Di oray lamut, mamay. Saan akasta ti kayat ko asawain? Si kakit di may. Kasano? Mabainak itar aramidum. Kasta pa'y lati ibagam. Sanak arawag akaskan ka. Anya? Umay kanta aging tutulong tangag party. Isungarong nga data dito. Ito makipartita pare. Ala. Aglingad ka ta ipisok ko ti saka ti baboy dito'y butas ko. Ken kunwaray. Inkanto umisbo iti kasupukan ket ikabil mo ti saka iti sakubag. At sinublat ta. Mapanak mangikabil iti karnay. Kalpasan na, si Kantumay. Sige. Tagdungdung samit dagito'y kakadwata. At datayo mo dito'y likod ti balay, No adda iti kasupukan pare. Parsakit ti silaw. Tapno sumit nga ditaw. Agawaan mo tayo ti mangisupot iti karnay. Sige. Taipan ko iti ayan ti sakaw. Makumikom tumot ti tao amapan mangisimpa iti silaw. No medyo adun ton ti karni iti sakaw. Agawid tantaw. Medyo adun ti naipuslit ta karni paray. Sublatong mamut ti karni paray. Nadagsin kay. Sapay medyo agtagtagmit. Madlaw akar ni ti karga ti sako.
Uray ta nasip nga mo, pare. Ah, Rabi ipay, may. Jesus. Ay, aginanatapay. Tani binjo adayo ti pagnainta. Oops! Saan na, pare? Tanda magkarni ang pagbingayan ta. No saan ta nga agalis tao? Ay, awan da ito'y akarni. Imbaglaki din. Ta idibinarsak ko ti silaw. Tatamaan na dagos. Ay, dinardaras ko mati nang isukibot iti karni iti jacket ko. Isugaya man nag-jacket ka. Uray na putpudan. Kaya oras si kamit. Nagbutas ka pa iti nagdakil pangipiso kami iti karni. Nasirip tamutan niya. Una. Dahi tati nagpadaan ta nga kumparay. Sekretaryo na ko naman. Rumbang nga katunusan ta iti amin na banag. Una. Magkaibigang magkumpare. Ada kayo matan, inteng. Anya day taawit iyo kan ni pari badong? Karni dungo. Na. Tangdan mi atin mulong ang nagpartay. Adu matitangdan nyo, nutangdan nyo ako namday ta. Ay, nalaing kami nga ron nga agparti, di adaw. Ay, linaingan ayamot ti agparte. Ay na, inggaraw mo manen, inteng. Inggaraw ka dyan. Dahil ito'y akar ni ti mangipakita iti ibagbagak. Di ka man, inteng. Agpabida ka manen, ako nak. Ay, agpay sumit. Awan da ito'y akar na, no saan kami anasiglat. Aray, adda ka di man nadamag mong agpadaya. Taman makipartay. Inton Sabado pare, ijay kabangi-ba nga barangay. Gayem ko ti kaaruba na. Ay, adda man ay. Ay, sigurado ano kasta paray. Kas iti sigod nga inaramid ta. Kas day tumanan ti aramidin ta. Tapno adda manan mayawid ta akarni. Ariglado paray. Agbutas akmanan iti dakkel akalawlaw. Una, agjakit akmat iti dakkel. Ken adu ti bulsa na. Oh, No addan tumanin na samag iti asideg. Ijay tumanay, ti pangikabilan ta iti pag-asakaw, nga itugot ta. ay una. Ay, adu manan ti pagbingayan ta karni. Sus, agumatan tumanan nga agpulo ta. Ay, puno na itakunam, paray. Aday ta dagiti aggergeret pare. Ay, makitugaw taman ki di. Ay, una paray. Damot mo nang tangagpadpada. Ops. Oy, da kayo adwa. Saan kayo mapalubusan nga umasidig iti ayan ti karni, ha? Ne, Ne, apa yan nga kapsat? Anya ti problema. Sigud ba't atumultulong kami nga gergeret iti karnay. Hindi da ita. Hindi sana naduktalan ti mading aramid yaw. Anya nga aramid miti kayat mo asawan. Agpukaw ti karne no adda kayo. Kas kay laaso nga agitara iti karne. Iso pumanaw kayo dito. Pumanaw kayo. Chu, panaw. Ha? Ay sus! Apay ngay. pumanaw ta ka no, paray. Inabog datamutan akas lauken nga ason. Ay, huwag nga rod, paray. Nabayinanak pa'y. Kababain pare. Sigurado nga agdinamaganda ito'y napasamak. Ay, tinungpal ko kumatimbaga ni Tuyang ko. Asa anak unay ang makitaydaya. Uray ni Banang. Pasaray paritan mapan makidaya. Ay, kastoy gayam ti marik na. No aglablabos ta, pare. Kunak no agnanayon adida maduktalan ti aramid tan pare. Ay, agpaiso tay kunada. Nga awan ti palimod adi sumngaw. Ewan nga raw. Simngaw ti palimod ta pare. Pababain pa'y apalimod. Tagtatakaw ka no iti karni akas lasaw. Ewan nga raw. Naimbag atas saan akas lapato. Nadamag mo ka din. Nagpakasar nila kay Turaw itong Domingo, paray. Ewan na. Ang mabain ako na mapan. Ay, oray siya, pare. Ang mga no adagabaw. Show! Kunadan tumanay. Ay, manipod inabog data. Nakaamiris akon. Kas lamang manggag ko pa iti panangabog da ka data. Uy nga rin. Ay, Naple nga kiti ustaw. Iti imbagaday di akas lagro-pro paaburanay. nagturad da nangabog ka data. Kas lata nga aso nga uken nga dog. Uy nga rin. Ay, di data pa'y binagaan ti agpadaya. Tanagwara sa amit ti damag. Kwa paray. Inta lamang restauranin. Ay, una paray. Anya pa'y ngay. Nga madabayan nan. Saan na libre? Ay anusan ta na. Inusan aga po iti kinaloko ta. Awan ko maitati pagbabainan ta.
Ay, iso ama dito agarami dito mati pare. Ay, una. Ay, awan ko mati pagbabawiyan ta ita. Ay na, Kapitan Kantata Badong. Saan adakas ti makidaya, nulakat saan kayo nga agitaray iti karne. Ala sige, ditan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.